Poštovani ambasadore Narodne Republike Kine u Crnoj Gori, poštovani potpredsjedniče Vlade, gospodine Aleksiću, poštovane koleginice i kolege, cijenjene institucije, predstavnici institucija, dozvolite mi da izrazim veliko zadovoljstvo što danas učestvujem na seminaru pod nazivom Ruku pod ruku ka modernizaciji. Već sam naslov ovog skupa nosi snažnu simboliku i duboku poruku. Poruku da se istinski razvoj nikada ne gradi samostalno, već kroz partnerstvo, povjerenje i zajedničku viziju budućnosti. Kada govorimo o odnosima Crne Gore i Narodne Republike Kine, čisto prvo pomislimo na ekonomiju, infrastrukturu i investicije. Međutim, danas bih da govorim o nečemu što je možda manje vidljivo od puteva i mostova, ali jednako važno za povezivanje naših naroda, o medijima. A samim tim i o moći priče i slike upakovanih u jednu informaciju, jer moderna saradnja među državama ne mjeri se samo kilometrima autoputeva ili obimom i vrijednošću trgovinske razmjene, ona se mjeri i stepenom međusobnog razumijevanja i povjerenja i upravo u tom dijelu mediji imaju nezamjenjivu ulogu. Kao direktor jednog lokalnog javnog emitera, duboko vjerujem da su mediji mostovi među narodima. Oni prenose ne samo informacije, već emocije, vrijednosti, identitet i kulturu. Mediji imaju snagu da približe daleke zemlje, da razbiju stereotipe i da stvore osjećaj bliskosti među ljudima koji se možda nikada nisu ni sreli, ali koji mogu prepoznati jedne druge kroz priču, film, muziku, dokumentarne sadržaje ili televizijski show program. Upravo zato njegovanje saradnje crnogorskih i kineskih medija ima poseban značaj. Ona nije samo profesionalna saradnja između televizijskih kuća i novinara, već je to saradnja između dvije civilizacije koje žele da se bolje upoznaju i međusobno razumiju. Crna Gora je mala zemlja po teritoriji, ali velika po svojoj istoriji, kulturi i prirodnim ljepotama. Kroz medije možemo kineskoj publici pokazati svu tu našu autentičnost, naše bogatstvo, naše tradicionalno nasljeđe i naše nadasve poznato gostoprimstvo.
历史传统和黑山人民的热情好客。Sa druge strane, kineska kultura, umjetnost i savremeni razvoj mogu biti inspiracija našim građanima da bolje razumiju jednu od najstarijih i najimpresivnijih civilizacija svijeta. Jer danas Kina nije samo zemlja znamenite istorije, ona je i zemlja u kojoj je budućnost već počela. Zemlja brzih vozova, pametnih gradova, vrhunskih tehnologija i vizije razvoja koja fascinira čitav svijet. Upravo zato mediji imaju važnu ulogu da građanima Crne Gore približe savremenu Kinu, uklanjajući stereotipe i prenoseći stvarnu sliku društva koje odvažno i snažno gradi budućnost, a pritom čuva svoju tradiciju i identitet. 另一方面，中国的文化艺术及现代化发展成就也能够激发黑山民众更好地了解世界上这最古老、最令人赞叹的文明。也正因如此，因为当代的中国不仅仅是一个拥有悠久历史的国家，同样也是一个未来已经到来的国家。在中国有高铁、智慧城市、现代化的科技以及令全世界赞叹的发展的前进规划。也正因如此，媒体肩负了十分重要的使命，要让黑山人民更深入地了解现代化的中国，消除刻板印象，传递这个勇敢而坚定的建设未来，同时又坚定捍卫自身传统和身份认同的社会的真实形象。Razmišljajući o temi ovog seminara, ne mogu a da ne pomenem jedan simbol koji na najljepši način kulturološki i istorijski povezuje naše narode, most na Đurđevića Tari. 在考虑本次研讨会的主题时，我很难不想到一个在历史和文化层面上都是最优雅的连接着我们两国人民情感的象征，那就是塔拉大桥。Taj most nije samo građevina od čelika i betona, on je simbol povezivanja, hrabrosti i trajanja. Malo je poznato u našem narodu da most na Đurđevića Tari zauzima posebno mjesto i u kineskoj popularnoj kulturi. Generacije kineskih građana upoznali su Crnu Goru, možda i nesvjesno, upravo kroz film Most, koji je decenijama bio izuzetno popularan u Kini. Za mnoge ljude u Kini upravo je taj most bio prvi susret sa našom zemljom. 这座大桥不仅是一座一座由张金凤女主浇筑的建筑，它正是两国情感连接、勇气和永恒情谊的象征。或许黑山很多人不知道，塔拉大桥在中国民众当中也同样占据着十分特殊的地位。很多中国人，甚至是数代中国人，也许是在不知不觉中，正是通过《桥》这部电影了解了黑山，结识了黑山。而这部电影在过去的几十年当中，一直都在中国十分受欢迎。对于许多中国人来说，这座桥正是中国人民与黑山的第一次相遇。I možda upravo zato danas kada govorimo o temi ruku pod ruku ka modernizaciji, možemo zamisliti taj most kao metaforu odnosa Crne Gore i Kine. Jedna ruka je kineska, druga crnogorska, a zajedno one grade most prijateljstva, saradnje i međusobnog poštovanja. Most koji spaja ne samo dvije obale, već i dvije kulture, dva naroda i dvije vizije razvoja. 也正因如此，今天当我们在围绕携手迈向现代化的这个主题进行讨论的时候，我们也完全可以把这座桥就是这座桥完全就是我们黑中两国关系的一个比喻。一只手就是相当于携手的话，就一只手是来自中国的，另一只手来自黑山。双方携手能够搭建起来一座友谊、合作、相互尊重的桥梁。这座桥梁不仅连接着塔拉大桥和塔拉河的两岸，同时也连接着黑中两种文化、两个国家的人民以及两种发展的模式。U današnje vrijeme tu ulogu mosta zasigurno preuzimaju mediji u svim svojim oblicima i formama. Sa brzim tehnološkim promjenama i nepredvidivim globalnim izazovima mediji imaju odgovornost među nego ikada prije. Živimo u dobu kada informacije putuju do sada nezamislivim brzinama, a istovremeno živimo i u vremenu kada su razumijevanje i povjerenje na najvećoj cijeni. 在当今这个时代，媒体毫无疑问正在以各种形式承担着桥梁的发挥着桥梁的作用。面对科技变革和无法预测的全球挑战，媒体正承担着比以往任何时候都更重大的责任。
我们生活在一个信息以前所未有的速度传播的时代，与此同时，我们也生活在一个理解和信任尤为珍贵的时代。Zato vjerujem da mediji moraju biti partneri modernizacije. Oni ne treba samo da izvještavaju o promjenama, oni treba da ih postiču kroz kvalitetan sadržaj kulturne razmjene, zajedničke produkcije i profesionalne saradnje. Možemo stvoriti prostor u kome će građani naših zemalja jedne druge doživljavati ne kao daleke i nepoznate, već kao bliske prijatelje. A upravo u tome leži suština istinske i kontinuirane modernizacije. 也正因如此，我相信，我十分确信媒体也必须成为现代化进程上的合作伙伴。媒体不应当只关注只出现的这种变化，更应该推动变革，通过高质量的内容、文化交流、联合制作以及专业的合作，黑中两国媒体交流能够创造一个让两国人民不再把彼此视为遥远而陌生的人，而视为亲近朋友的空间。这也正是真正实现可持续现代化的内核所在。Modernizacija nije samo tehnološki napredak, ona podrazumijeva i otvorenost prema drugima, spremnost na dijalog i sposobnost da učimo jedni od drugih. Narod koji poznaje druge kulture postaje bogatiji i mudriji. Zemlja koja gradi prijateljstva postaje snažnija, a njena ekonomija naprednija. 现代化不仅意味着科技的进步，同样也意味着开放、包容和相互学习、互学互鉴的能力。了解其他文化的民族会变得更加的富有、更加的智慧。同时，一个与其他国家建立友谊而非敌对关系的国家会变得更加强大，而这个国家的经济会变得更加繁荣。Kina je kroz svoju istoriju pokazala fascinantnu sposobnost da spoji tradiciju i savremenost. To je nešto što lično duboko poštujem i čemu se iskreno divim. Crna Gora sa svoje strane želi da bude dio savremenog svijeta, ravnopravan učesnik u saradnji, dijalogu i zajedničkom razvoju, ali istovremeno čuvajući svoje osobene tradicionalne vrijednosti i interese. Postavlja se legitimno pitanje da li je to izvodljivo. Naravno da jeste. Kineski pristup i kineska politika prema zemljama sa kojima sarađuje predstavlja savršen primjer. 中国在自身历史发展过程当中已经展现出了令人赞叹的能力，这种能力也是将传统与现代化发展完美的融合、完美相结合。这也是最令我尊重并钦佩的一件事。黑山同样也希望成为当代世界的一个组成部分，成为合作对话和共同发展的平等参与者，同时坚定地捍卫自身独特的传统价值观和精神财富。有人可能会问，这是否能够实现？答案当然是肯定的。中国的模式和中国对于所有合作伙伴所奉行的政策就是最完美的例证。Zato vjerujem da će odnosi između naših zemalja nastaviti da rastu, ne samo kroz ekonomiju i infrastrukturu, već i kroz kulturu, obrazovanje i nadasve medije. Jer kada se udruže ruke prijateljstva, tada nastaju mostovi koji traju mnogo duže od jedne generacije. 也正因如此，我相信我们两国之间的关系会继续的深化，不仅是在经济和基础建设领域，同时也在文化教育，尤其是媒体领域不断的发展。因为当我们真正伸出友谊之手时，就会建立一座比一代人更长久的友谊的桥梁。 Na kraju, dozvolite mi da izrazim iskrenu zahvalnost Narodnoj Republici Kini na prijateljstvu koje pokazuje prema Crnoj Gori, kao i svima koji rade na jačanju saradnje između naših zemalja. Neka mostovi koje gradimo budu mostovi povjerenja, neka mediji budu glasovi razumijevanja i neka zajednički nastavimo da ruku pod ruku koračamo prema modernizaciji i zajedničkoj budućnosti. Hvala vam.